Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bilim. Cemaat uşul boyliq qaysisi bizning turmushimizda g'ana tug'il qolgan kitoblarimiz bor, maktablarimiz, madrasalarimiz, o'quv yurtlari, binolar, institutlar, akademiyalar. Uşul ne'mat qaysisi bo'ldi payg'ambar vaqtida da sahabalarga topshirilgan bir ne'mat. Hamda har bir sahaba bu bilim degan ne'matga ega bo'lmadi. Bo'ldi shu sahabalar qaysi ayrim g'olim bilim bilan ossizliqlandı. Shularning orasida Muaz bin Jabal. Shu sahaba qaysisin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilim bilan ossizliqladi. Hamda aning bilimin Alloh qo'ydi Umar bin Hattab, Muaz bin Jabal. Ansarlardan Medine'de tuğan kardeşimiz sahaba qaysisi ali payg'ambar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşaganda ana qarşına barıp bey'at berdi, antın berdi. Ya Resulullah, men sen aşanam, hamda biz seni saqlarmiz, bir kimga da zarar keltirmaymiz. Kuş bizga bu yetakchi, bizga bu emir, bizga bu payg'ambar deb ular iymon keltirdilar. Hamda Umar bin Hattab o'zining endi oxir umrida endi bir o'zini qarata vasiyat etib qoldira. Mendan so'ng endi vafot bo'lsam, qoldirig'iz bu dunyoga xalif etib Muaz bin Jabalni. Ne sebepten? Chunki men Alloh qarshida endi javob qaytarga bo'lsam, mendan so'rarlar, musulmonlarni kimga qoldirding? Kimning qo'lina qoldırdın deseler, aytacaklar, men Muaz bin Jabalga qoldirdim deb. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ana turunda aytgan, Muaz bin Jabal imam ulama yawmil qiyamah. O shul kishi, shul sahaba qaysi imam bo'lib turashaq g'olimlarga qiyomat kunida. Kishilar qiyomat kunida turkum kelirlar. Hamda shularning orasida bir turkum bo'lashaq g'oyimlar turkumi ham ularning qarshısında bosib turashaq Muaz bin Jabal. İkinci hadislarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahabalarni o'zine qarata bir darajalarda qo'ydi. Har birisini o'zining ustonligi bilan. Shulardan birisida u aytib qo'ydi: "Arhamu ummati", ya'ni eng rahimli kishi ummatimda u kim? Abu Bakr dedi. "Ashadduhu fid-din", ya'ni shu sahaba qaysi dinni eng quvvatli ravishda tuta, ya'ni ana bir nechikda diniy masaladan o'ng'a silkitib bo'lmas, ulayta Umar bin Hattab. Hamda shularning orasida al-haya, uyalu, ya'ni haromni ko'ra olmagan bir sifatda bo'lgan kishi u Uthman bin Affan. Hamda shularning orasida eng yaxshi qozi, ya'ni hukm eta bilatirgan, haqliq bilan, ya'ni kishilar orasida fitna bo'lsa da, hamda ularning orasida qozilikni qura olgan sahaba kim? Ali bin Abi Talib. Shularning orasida kim? Miros masalasida, ya'ni eng bilimli bo'lsa, u Zayd bin Thabit, ya'ni Zayd bin Thabit mirosni bo'la olgan. Hamda shularning orasida eng ilmli bo'lsa, Muaz bin Jabal deb aytib qo'ya. Ularning orasida eng ishonchli kishi kim? Abu Ubayda bin Jarrah deb aytib qo'ya. O'zina qarata shunday bir darajalar jamoat. Qarag'izali, har bir sahabada o'zining darajasi bo'ladi, ustonligini qarata. Ilm yog'idan mana shu qardoshimiz sahaba payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shakirdi. Kunlardan bir kunni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ondan so'ray: "Muaz bin Jabal, xayrli erta, bu ertalarni nishib qarshi oldin?" deb aytib qo'ygan vaqtda u aytdi: "Allohga shukr, uyandik, hamda men uyandim, haq musulmon deb, haq imonda uyandim" deb aytib qo'ya. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam da bu masaladagina to'xtamay, hamda aytib qo'ya: "Endi sen haq imonda uyang'ash, nishiksin ol, nishik sen ani anglata olasin" degash, hamda Muaz bin Jabal, ya'ni sahabalar orasida eng ilmlisidan birisi, u aytib qo'ya: "Menda agarda erta bilan uyansam, menda yo'qdi shunday umid
кичкә хәтлек гомерем булачак ди. Һәм дә кич белән йокларга яткан вакытта мин инде өметләнеп ятмыйм, инде иртә белән уялачак. Ягъни бу һәр вакытны күңелне төшереп йөри торган хәлдә түгел. Бу киресенчә шушы көннең тулысынча мөмкинлекләре белән аны мөмкинлеген алып яшәргә тырышкан. Төнгә керешсә инде, яр иртәгә дә уянып намазымны укырмын әле. Өйрәнмәгән сүрәне өйрәнеп куярмын әле түгел, төннең үзенең хакларын, тәһәҗҗүдләрен, дугаларын укып куйган төннәрендә, икенче төнгә, өченче төнгә, бишенче төнгә калдырмыйча. Һәм дә көннәрдә мин йөргән вакытта минем күз каршында инде кыямәт көне башланган шикелле ди. Һәм дә Аллаһ Тәгалә каршында кешеләр басып торалар үзенең китаплары белән ди. Һәм дә бу сахаба әйтеп бетерә, әгәр дә мин бер адым атласам беләм, икенче адым ул Аллаһтан әмер буенча гына тапшырыла ди. Һәм дә минем күз каршымда кешеләр инде җәннәттә үзенең ниъмәтен ала, һәм дә җәһәннәмдә үзенең газабын алалар ди. Ягъни иман мәсьәләсендә шушы бөек сахабаның, галимнең күз аллауы шулай була. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп куя, арафта фәлзам, ягъни син аңладың нәрсә ул иман. Шуңар карата инде тотын аның буенча яшә дип әйтеп куя. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.